Мешур мусульман иләһиҗесе ве алим Бухари Мухаммед пейгамберimiзнин керчек хадисini айтып берди. Шу хадисте оңа башка пейгамберлерге бакканда нисбеттен 5 устунлук берилген экен. Иш бу имтиязлардан бирisi бутун ер сиярisi ибадетлер кылмак үчүн уйгун келүүдür. Мусульманлар жемиятинде жами пек муhim роль ойнамакта. Эмде бир мумин үчүн зарур олган бир сыра вазифелерни бежере. Жаминин эсас максады жума намазларынын кылышыдыр. Böylelikle Кефе районунда ерлешкен Аджиголь деген ерде ватандашларымыз 1990 сенесі ерлі Муэдин жамисыны курдылар. Улуу марифчимиздин Исмаил Гаспринскийнин адыны ташыган сокагында Аджиголь массивынын бутун диндашларымызны топлаган жами де бар. Аджиголь жамисы ве онун этрафы ел гүзеллеши. Ерлі жемаат ве кой имамынын айтканына көре, оларнын ниетлери буюктыр. Келечекте жамияз барында да чок чечек отуртулажак, абдестхане ве ашхане курулажак экен. Шу жами Муэдин жамисы адыны ташымакта. Жаминин адынын баглуу олган мераклы икейини бизге имам Эмиль ага Мустафаев анлатты. Bu mesele caminin adını koyamız deyip çok meseleler çözüldü. Adamlar çok oldu, çok fikirler oldu. Kararlar çok çıktı. Lakin bir karara geldik ki bu caminin birinci mollası, birinci imamı bolup durun. Bir tekstlikке kelip durun, bir fikirge geldik. Şu fikirde şu rahmetli olgan soň şu adım olsun deyip, adı da Müslüman adım Muhyiddin degen. Şunun için birew de karşı çıkmadı. Şumanda şu camimizin adı şu rahmetli Muhyiddin ağanın adına koyuldu. Çünkü birinci imam edi bunda. Аджиголь массивынын Муэдин жамисынын имамы Эмиль аганын bizim yaşlarımızga da насихаты бар. Rahmetli anam aytkan edi, balam degeli. Biz halkların arasında bir avuç bulup kaldık. Çünkü her bir adam kolundan kelgen kadar bu dünyada yaşamak gerek ki elim dep, yurtum dep, gelecek Müslüman dep, şu yaşlarga da bir şimdiki alganda moda degen şey var da biz her vaqt zamanı işlerge tırışamız. Endi bizim vaktimiz geldi. Ana tilinde doğru söylemege, ana tilinde anlamaga, şakalaşmaga, şeңдешмеге. Көргенimiz кыбы жами бутун иман эткенлерини bir yerге топлаган bir азиз ердир. Эбетте, мында топлашып келген инсанлар тек ибадетлерини кылмак келмилер. Олар озара лаф этип, бирisi оз дердинин ве фикирлеринин пайлаша. Böyle этип, мусульманлар жемиятинде олган инсанлар бири-бири үчүн пек якын олуп калалар ве бири-бирине кол тутуп жашамакталар.